malah ratusan dalam ibadah bulan. Mudah-mudahan balang ya Allah Ta'ala terjemahan mendalam dengan tulus benda berbalang dengan pahala yang menjauh di sisi Allah Ta'ala. Catatan kebaikan adalah amal saleh. Saya fi hadzal yaum uridu an atakallam amamakum jami'an sa'arifu nafsi ilaikum. Ismi Muhammad Subran Halis. Jitu min karya Tekurayam wal an adusu fi muassasah Darussadah Banat allati tabausi. Karya beliau makanu yaitu an atakallam bil lughah Arabiyah wal lughah al-aliyah wal lughah al-injiliyah wa min ajli hadza madrasatina al-mahmubah. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, with today's lecture, my name is Satya Ganda. I come from India. Name is school Darussadah Putri, village of Tujuh. I am here to speak English and Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pindahan dari pesantrennya ibu, dari pesantren Tangapung. Ya, Robin karena peraturan ketat putih di Tangapung. Malah ya daftar di mana? Ketat lo peraturan lebih ketat lo. Kena perlu lo mana awak perlu ni. Nyo ja dong ja dan itu rame-rame pelatih mental. Dan tanya mereka biasa dengan berani mental itu rame-rame nya teh kagak ada. Karena kedua kagak ada. Umelung beres itu udah mau penumpah tapi upah dah karena kemauan tu dah. Kabur, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fi hadzal yaum uridu an atakalam amamakum jami'an. Law arifu nafsi ilaikum ismi muhadithiku min karya musabaru wal anan rusu fi muassasah Darussadah Banat allati taqawfi karya radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Sambung. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Saya fi hadzal yaum uridu an atakalam amamakum jami'an. Sa'arifu nafsi ilaikum ismi muhadith jitu min karya musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello,
Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fi hadzal yaum uridu an atakallam amamakum jami'an so'arifu nafsi ilaikum ismi Muhammad Sibran Manis Jikumin Kaya Walkan Adusufi Asusa dan Sa'adah Banat Alati Syarati Karya Syukur Waktu Makan Makami An atakallam Bilogah Arabiyah Walugah al-amiyah walugah al-indiyah wa min fadili hadza madrasatina al-mahmubah. Syukralakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibral Manis dari Tipirea. Ya kan hana geja batu sanada Tipirea, tapi geja itu sanada mencari jawabannya. Selanjutnya bagi brosur.